Etekia agatoreki thiini wa thi marokire kanitha-ini wa gatatu rucini niguo kwanjiriria ihinda ria winyerekia na kuhakwa mahuthithi muthenya uyu ugitwo gatatu ka muhu. Ndani ya hizi siku 40 Wakristo wote wa Katoliki wanaombwa waishi katika imani yao, wakisali, kufunga na kutenda matendo mema, na wanavyofanya hivyo wataweza kurejelea maisha mapya. Kumbuka ni ihinda riria etekia gatoreki manyitanagira kuhoya, kwihinga irio na makiria gwika ikiro cia tha. Huwa hatuimbi utukufu kama vile ambavyo inakuwa kawaida kwa misa za Katoliki, na pia huwa hatusemi ama tuimbi haleluya, tunaimba wimbo mwingine badala. Na pia ukikuja katika rangi zile ambazo huwa tunatumia rangi ya purple, ikiwa ni ishara ya toba ile ambayo sisi wote tunaalikwa tuwe nayo msimu huu wa Kwaresma. Pia huwa hatutumii maua kwa sababu huu ni msimu wa kujirudia, ni msimu ambao si wa furaha, kuna mambo ya furaha, kuna zile mambo ambazo tunakuanga nazo katika ibada za misa. Kwa hivyo ni msimu ambao ni wa mtulivu, msimu ambao tunaalikwa sote tuwe na huo moyo, that spirit of resurrection, ili tuweze kumrudia Mungu. Karibu sana. Kwa jina naitwa Father Elias Murithi, nikihudumu hapa. Hari thiko ici 40 kanitha ikiheana mwerekera kuri etekia wa kuhoera bururi na utongoria wa thirikari, magiathwo kwihinga kuria nyama muthi wa Jumaa na kunyitanira hari ihoya ria njira ya mutharaba. Ni njira imwe itegetwo ni kanitha ta kwihinga kiria hihi we wendete muno, warikia kwihinga ugatuika wa kuhoya na muno makiria ukamatha Ngai na njira ya mahoya. Mau nimo maundu maria kanitha ituhaririirie kana iraturia muno makiria kwihinga ona guteithia aria angi. Uturia muhoro wa kuhoera bururi witu, kuhoera atongoria itu, nigetha ona no bugenda horo ucio wa kuhota kwimenya na gwicokera ona kwiyuria ni ha makoretwo mahitite nigetha macoke gucokerera Ngai, nigetha bururi itu coke bururi tuke wa gutherio witu wa tuke wa kurugama wega na makiria ma mothe tucoke gukorwo turi a Kristo marikeire gathiini wa witikia wa kanitha. Gatatu ka muhu ni kianjiriria gia thikũ 40 iria igatirihwo kiumia-ini githeru kuria gukunguyagirwo mathinio ma Jesu, gukua na kuriuka, ukungwiri wa thigũkũ ya Pasaka. Mwiharirie mukorwo mwe mahoya-ini, muhote kwihinga na kiria mukwihinga muhote gukorwo mugiteithia thini na andu aria hinyiriku thiini wa matura maitu ona thiini wa bururi-ini witu wa Kenya. Tukona ati ni tukuruta wira mwega thiini wa matura maitu, mundu one itura ria uria rikaraga, mundu one bururi wa uria uikaraga na mundu one thia ya uria ikaraga, na nigetha tukorwo na kundu kwega gwa guikara. Kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.